أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله وبنعمة من الله. بسم الله ما شاء الله. الله يحيي ويميت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah maulid yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada loni mai nai patupu masih tapat Allah Subhanahu wa taala. Nasaba pamasenan niya akama sesimatana. Na pinrangi mo pagifang Allah Subhanahu wa taala pakulian na pada yakka aje tani pasoy-soy limata na ipakaripi tudat to ko bola na Allah Subhanahu wa taala de lain nakata tentu padang kaki boleh sapa irio na Allah Subhanahu wa taala. Salawat na niya mapasalama alaihi malabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi nutusui Allah Subhanahu wa taala rilebo na yitanai sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Memuari Allah Subhanahu wa taala nawerengi nurun iye pada tita na pada to berusaha ni pakule-kulei pada berusaha ki aga no acarata na waddingi pada rijama yang pura najama nabita insyaallah sabana sabai napasalama kifang Allah Subhanahu wa taala rilebo neyilino napasalama to kimati rialamul barzah dan tentu insyaallah pada kuminasa napatama suruga pamasena amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah maulid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sitongan na Pak Bu mabek ko usad ni mabasawgi. Sabiri apa bu tuendre ka nga. Yeah. Tentu ko mabasendre ka nga ko nule de ka pamisang. Tapi taro ni ko pacoro-coro. Ya palay ko ang kasala tadampanga nga. Nasabang kamo to basogi wis sa cede to misa. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua acara yang sudah kita lalui. Salah satu di antaranya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mabela-bela na usad dilo mamaulu. Wah, napan usad yang kasih pangaji pamiti mata. Masya Allah. Pasti ini yang mengaji tadi bukan orang biasa. Minimal dia juara karena ikut lomba. Yang kedua acara barasanji wa wingar si usad waktu koko pesantren. De na pajat itu 5 barasanji. Jadi roya Pak Serena sopo ko kenre ka monro si pangewang tahu ya. Masang majenang ka mamulu tawis sa silala masigi Kada ka kenro ki vale. Melora yung kutang lapangang Nasa tanati rosta siro nasaba mana ka talo agi ba mana tama sige. Kada ka yan re ko to pura mamulu.
Nasa taniro masalah na yan rin Ustaz, kadaga pala masalah na. Nasa we masilaga ito talo Ustaz. Para kami teta no sa dilo mamaul de panang katoy masilagay talo. Ya ko marapat talo ang kamwa. De panang kawita ya sidon ri mamaulu pa rubba ni roburai si jaguru mo bitaw Malage mo bitaw Ya ko masialai marapat talo ya biasa mo Batuan na yan na chapu na talo o ko roburai pa jato ni tu tahu Jato ni tahu Kada itu ro barasanji Ustaz, kada kamanga si barasanji. Muchacha mana mana aja. Kada dinang kana bigaw inabita. Kada kada ni manang kana bigaw, tapi makari nabita makari ni gini kita pugaw si dideceng ni buak si dideceng. Na cinrolay to kay lolongang i apa lang roto pugaw i para to i roto pugeng. Ya. Aga masalah na nasalawa ilalam makai gawe nyaman yang kalingon nang barasanji Pak. Nama kari nabi tani gini masalah lokoya si sebasalawana si sebawang nabali fong Allah subhanahu wa ta'ala 10 salawat nabaliya ya ko masalah ke 10 nabali fong Allah subhanahu wa ta'ala ke 100 ya ko 100 salawat na pasadiang yun ro fong Allah subhanahu wa ta'ala ko suruga si bawa alena to salewe to mate sahih Jadi pamigi salawat apa bu? Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkasi di waktu Pak Bu. Natu-natu na nabita pada to habateta tu dangi si bawa sahabatna. Nama kutana na sahabat ilok ko nabita makade surona Allah taala. Surona Allah taala. Nama kutana nabita lo sahabat na sange sahabat. Mudah nilada ka usah di loko umma mudah nilada ka liwa bati ko mudah ni maka dari sahabatnya tanya ka pali umma ang idi mai maka dari nabi tatangi umma aku iko manat iko tu sahabat aswan ni kitulis di bawah nasani ka pali mutalla irummamu aga nasa nabita Yaro kami nakudani ay mapukwewe umma kude nang kanita ka. Pau-pau minang kalinga makkadeang kay talla Nabi Muhammad na iyakiya na ulay pananungang yaro nupuray kujama mapamula pau-pau ku gau ku yaro na pugaw sabaha na de watchangi iya narodani. Tong ang inasan Nabi tatapa na liwa dodong tapi na iyakiya angka na yaro tapa na madodongi maloppo pinania loppo na gunung Uhud. Jadi tapa na tuman Nabi Muhammad Pak madodong. Ya kira sahabat Pak wajar. Kalau sahabat itu Pak wajar. Kenapa? Karena setiap harinya 24 jam selalu bersama dengan Rasulullah. Tapi ini Pak Bu, kita semua di sini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi kita sangat cinta kepada Rasulullah. Inilah orang-orang yang istimewa di hadapan Rasulullah, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi dia yakini bahwa Rasulullah itu adalah akhlaknya sangat mulia. Rasulullah itu adalah salatnya selalu di masjid. Rasulullah itu selalu membawa manfaat di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah itu adalah orangnya sangat pemalu. Dan Rasulullah itu orangnya selalu merendahkan diri. Ini pun di mana Nabi tahu. Jamaah maulid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari tema di atas akhlak Rasulullah. Batuan na yirmelo iconto Pak. Ampe-ampe na nabita. Ampe malabi na nabita nomor sidi Pak. Sumpajan na. Ampe malabi na nabita nomor sidi Pak. Sumpajan na. Bahkan Rasulullah itu Pak. Selama hidupnya Pak. Tidak pernah dia salat di rumahnya. Tapi Rasulullah itu selalu salat di masjid. Jadi hikmah pertama pahlak Rasulullah yana ta'ala fa'e kali tutini Rasulullah tafabu nayala sara natollo masige mas sampaja. Nah sama kali Nabi tafabu nigi tahu pananungan ni sumpaja berejabana patapulo asona patapulo wanina de nang kana masbuk de nang kana makalla
kataballahu lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Na pabebas sifang Allah subhanahu wa ta'ala oleh ripaccalan na api neraka, na pabebas sifang Allah subhanahu wa ta'ala oleh laku itu munafik. Ini pamula ni mereka matu ko subuh Pak. Pamula ni matu ko subuh. Nah, saya tidak yakin Pak Bu bahwa semua yang hadir di sini termasuk saya. Termasuk saya. Mapamula balega alattu makukuai pai menanunga sampai jannah. Alaikum kupai apa? Nule ka pangidi menanunga mo. Iya ko 15 tahun umuru ta Pak Bu to balega patapulo to napaki pugau italla sumpajang Pak. Siaget tani ro de tajami sumpajang. 15 tahun to balega berarti wajib mas sumpajang. 40 menitong umuru tanah pagi mas sumpajang. Jadi saya gatong ro ta salai Pak. 25 tahun Pak. 25 tahun Pak de tajama yero acilakam mati lolongan ko mate ki Pak. De patomate Pak tololongan di matu pacalana. De patomate Pak. Nappe sakaratul maut tau Pak. Ipitan ni ro pacalan na Pak. Yan natitalla amadan ni sakaratul maut ni. Aga nasa tumakutoy Pak kadai. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Puang. Pak. Uitamanan ni puang. Melo na pugaw ipuang bere jama ipuang apala pa ifale ganay. Nai aku mabere jami tawi patulog ko maje galungi puang. Galu batuli urusu. Jama-jama batuli urusu. Wasami'na puang, wang kalinga mana ni puang? Wang kalinga mana ni puang? Farji'na na'mal salihan puang. Palisu ka lokko lido puang, melo na jama mana ngisilin na nyero pasurong. Pak. Tapi saya balik na Pak. Kau mapakatuna lewe sipa na nabita. Moy maga repana Pak, moy na maga keadaan na Pak. Iya kau narapi waktu Pak nasalay jama-jama. Kau mapakatuna lewe Pak. Nasaba tumi tahu. Aga nasa po Allah Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah takhafu wa la tahsanu. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat aku. Angkar watakku yawa masih sakaratul maut malaikat. No ko yawa malaikat. No ko pauwang ngir watakku makadai. Allah tahafu wala tahsanu. Ajak mu masarinin nawa. Ajak mu mitau. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nape putara ka ngiro pada televisi makadai. Angken ramu ko surugahi. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ipita kadai angken ramu mati. Aja masarin nawa. Angka suruga dan cakku pa Allah Subhanahu wa taala. Micawa Pak napa cabiru senyum kemudian kembali kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Maka dia Nabi Pak, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Nai to pacapura poponna nulle rampe la ilaha illallah. Maka dia Nabi tadakhalatul jannah manassa suruga naturitu la putomate. Ini matu pabu kepada lisuni bolata. Kepada melo di mate baca ni la ilaha illallah. Mate mana mate Pak kolisi Pak. Oleh ko megalada isoko nandre. Pasende to di tallo. Sala cede mi tallo to ikolati boleh. Baca ni Pak. Iya na patu-patukan Nabi tafae. Si boleh-boleh tapat di bola iro popau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau tiga bola tamatu Pak, ya kau ni matin ropo wanin doe, wanin mana maka dema, ya maku kewe nasaba melo ni mate, aja nang kamu popau. Batuan na ko melo ni matin ro. Ilin na orang pekada la ilaha illallah la narangi lanye ro paring ngarangi. Tanna podo mudah-mudahan na to mate mataru. Tanna podo Pak, batuan na tomo Pak ki mate Pak. Tomo Pak ki mate. Nah itu na sompajangnya Pak, yo kiri Pak liwa alomo ijama. Liwa alomo Pak. Sahabatnya Nabi Abu Talha Pak, kalau saya tidak salah namanya Abu Talha. Siddi waktu Pak Bu natalla lo masumpajang asar ko masigi. Ya waktu natalla tama masumpajang Pak Bu, pure masumpajang na suruh si Nabi makin masumpajang ko pemang.
Pura si Roma beresala makada si David tak masumpah aja si ko memang. Eke tali ro nulangi sumpah janna Pak Bu. Pura ro nakutani Nabi tak bakadai. Mujami moro sumpah jamu na tarima pong Allah Taala. Nasang de ujami ngusuron Allah Taala. Nasaba apa ali-alena mi? Ali-alena mi. Maka dani Abu Talib kadai suron Allah Taala. Gara-gara waramparakku nengi suron Allah Taala na kumetta kulamba lo mabere jama. Gara-gara iya na iro daraku set di karoma sit di bulu ponno karoma mabua manang. Gara-gara ina rona nasabai kulamba mabere jama ko masigie. Iya ko mapakwero suron Allah Taala saparang itawi romelo kama beringi. Elo maberengi nasamagi maberengi nasang dara setang. Kada buta nasa dara setang iro nasa may makada dara setang nasa setang memang nasa gara-gara ina ro lamba mabere jama. Akhirnya alelei ku mani mabere jama disi ka diterima mo ka jero sumpah jakun nang ya pa alelei ku mani. Ya po coba nisi bawa manak ki ya ko de diterima ka itarime pu imang ya ko de diterima pu imang itarime mondrinna. Ya ko de diterima mondrinna angka makun diterima ya ko de gagi terima icate selaku bere jama. Maka de nabi tajen melo ko pa berengi nasa wa bereng. Batuan na agay ro pa. Jadi kuang tahu Pak, narapi ini waktu sumpajang menuru Abu Talha, na upomo pa jama-jamanna berarti jama-jama setan itu. Menuru Abu Talha Pak. Pak galung bani tahu na kopi galunna berarti galung sabiri oto nih yang semua foto na bani tahu berarti oto aga. Matu ko subi ko meni lo masumpaja subu na nahalangi ki emma apa san pawi gare ko barani ki nena barani pawi batuan na apa Pak Bu aja lalo na melo kina pakalonto-lonto ye linoe na sabari ne sale sampajata na sabab modala na tawe pa sampajan mi modala na te sampajan mi. Apalagi rasanya nangi Pak makadai 15 tahun napa ki balega 40 tahun napa ki sumpajang 25 tahun sumpajat tak beang angka galalang ustaz wadingi selei apa toba nama ku kowe ada ke jalan ada menurut Profesor Dr. Abdul Somad iya ko 15 tahun 25 tahun sumpajat tak kalah ya ko masumpajat subuh ki matu ko subuh ale apa rakanna 2 rakang kama si ala si 2 rakang niana usalli fanda salati subuhi raka'ataini qadaan paselle segini bahasa Indrekano pasulle bahasa Noki paselle adaan lillahi ta'ala kira-kira lu Pak selei jadi kalau ustaz ya garakan arwah bayar lagi apa ini? Si panrasa diselai. Apa? Ya kode itu leselai ya rupa buah. Mapari ta selai pasuku nero sumpajang sunnata. Nah sebitu sunnai Pak Bu, patutu nai pasuku ne sumpajang paralue. Nabi kalanda tahu kita, korang beresalah pu imang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pikasi fi mangi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyana rabbana bis salam. Aga na baliya gelena makadai Allahumma lantas jalan. Lawa. Padahal Nabi tak Pak Bu makadai Pak, nai tahu ko pure masumpah japaran lupa namun robaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eke 10 ko subuhi, eke 10 to ko magharibi, eke 3 ko isai, eke 3 ko asrai, eke 3 to ko lore. Napa taru subhanallah 30 talu, alhamdulillah 30 talu, Allahu akbar 30 talu. Nasadabita namoi na ponno langi ponno tanah dosana na padang pangatofa Allah subhanahu wa ta'ala. Taifa Masya Allah. Angka kan Nabi papada kiro Pak Bu. Nabi tak Pak Bu bate nakanan nangi Pak. Melo ni mate Nabi tak Pak tania benena nasapa
Tania anak nasapa tania tomatuanna tania lakaina. Nei kapale nasapa tu namelo mati nabi ta ummati. Ummati, ummaku, ummaku. Masya Allah, Pak. Kan Nabi pada dena pada Nabi Nohong, Pak. Kada puang ummaku puang liwat taru. Angka docolina tapi dek nama ringkalinga, angka matana tapi dek nama kita, angka atina tapi dek nama rasa. Sinin na yero ku pawangi puang de gaga melo maringkalinga na tutu miulun na napa na tutu docolina lipa napa mabobo kuang ke podang. Maka dia Nabi Nohong puang. Iya ko to bansane labi ko yuno mana ina capu. Nabi Nohong, Pak. Labi ko yuno mana ngi. Dega buah-buah na tuo. Maka dia pengalatali ko pade-pade itu kebuah no lopi. Kabuah no lopi, kabuah ni Nabi Nohong lopi ko tangga kampung. Pura si kabuah lopi makarasi. Ai malasay Nabi Nohong. Kadamay nasa mana ka kabuah lopi ko tangga kampung Mana ka walo ka tangga kampung Paral pura ipawaro makaremelo labu lempay kampung nasa maja nang kalempa kinropo lewaye. Iya pale ko lempay matu men reki bulu men reki ase to ajumatan rewe kari Nabi Nohong labu manang itu nasa balle ko. Kaya na ko tiya ko matapa. Pole to nga Pak jaji lopi labu Pak sidilino Pak jadi pura labu lino Pak. Labu sidilino termasuk benena Pak anak-anak mate mana Pak. Tapi Nabi Muhammad Pak sedangkan pak ibu dosa Pak. Nabi ta nareki kesempatan Pak. Waktu na melo na mati Nabi ta pas sudah sakaratul maut na uli malaikat Jibril na kae malaikat Jibril. Loko mai. Nasangaga para luta suruh na Allah Ta'ala na sae. Makutana ka riko makade aga ke istimaan na ringi umma aku puang Allah Subhanahu wa Ta'ala ko mati ka matu. Loko podangi puang Allah Ta'ala. Kada aga ke istimaan na ringi umma aku. Dena kada anakku. Kada mi umma aku. Lisu malaikat Jibril asik makutana. Dia na metangke pole aga na bawa nasang aga mu bawa malaikat Jibril nasa Muhammad. Si taung Muhammad melo na mate ummamu. Si taung ko melo mate na melo mo toba, melo mo milo dampari fang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Namoy na ponno langi ponno tana pada ikan na busay dosa narita sie na padampang to fang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tay Pak. Jadi ro nasa ngalena Pak Carepa aja mo to paturan upa. Insyaallah komelo kitoba nasuha Pak. Rasulullah akan turun membawa syafaatnya. Ya kok kadang itu syafaat mi kadang nafan kadang jadi talak syafaat. Syafaat itu Pak Bu, pertolongan Nabi tamatu pole. Dalam keadaan kita susah Pak Bu, Rasulullah datang memberikan pertolongan. Nah sebab itu Nabi ta Pak Bu. Koneite mata maka dia nasa mati nih. Tapi hakikin Pak Rasulullah itu tidak mati Pak. Apa buktinya Pak? Tadi ya boleh umrah boleh Makkah. Ya kalau kira oda Pak Bu, akadaki assalamualaikum ya ahlal kubur ya Rasulullah. Maka assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibillah. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Tidak dikatakan assalamualaikum ya ahlal kubur ya Muhammad, tidak. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia Nabi tanasange Jibril, metaladai ko si taungi. Metaladai ummaku pas sumpah jatuh tapi pangobe itu. Sumpah jatuh tapi napoji makara-kara. Pas sumpah jatuh tapi napoji mali agagan na tawe. Ya mo na kumasare tawe de panapura sarai capu di nasubuke pure bage-bage. Masela pun na isara sapi pajarajan na yere na de panatuda botingin na capu di en romana ngilaw. Jadi mana Nabi tapa na pojo pasi garu-garu. Jadi makanya malaikat Jibril jadi pek pani Muhammad na sa lisu si kopemang alisu si malaikat Jibril na sange kuang milawi Nabi Muhammad kasagenang aja na nasi tahu de na metangkan na sange Muhammad 10 sona Muhammad 10 sona Muhammad melo na mate ummamu ke melo dampang melo toba ri Allah Ta'ala tubu ila Allah taubatan nasuha
Na padambangan mana dosana sinin na mo pon ulangi pon tanah na padambangan to. Sapula lon. Kada si Nabi tayo malaikat Jibril sapula sona. Siaga tanur sapula sona siapa jangir sapula sona. Lius si malaikat Jibril Sayyid Muhammad siasso Muhammad melo na mate ummamu ke melo min lo toba milo dampar di Allah Subhanahu wa taala. Moi na siapa kan na dosana pada pangato Allah Subhanahu wa taala. Maka kada si Nabi ta siasso malaikat Jibril 20 apa jannah. Metalada mo itu 20 apa jannah. Coba. Dia nama tapak di sisi malaikat Jibril Sayyid Muhammad terakhir nih. Muhammad sebelum nyawana ummamu Arya goro-gorona malam yugargir dalam hadis itu sebelum nyawana Arya goro-gorona kumelo-melo toba milo dampang dapat dampang itu Allah Subhanahu wa taala namui na pun langi pun no tanah dosana. Masya Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita rindu semua dengan Rasulullah. Tanah podo kasih nato sirun tu po suruh nabi Muhammad tu kepada aja nak kena mati kifa ada pasakaratul maut kifa bisa saja datang syafaatnya Rasulullah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam nih Pak. Abila tu kasih bolaku. Tapi Pak Budi ninu ngajolo Pak mendakat. Lisu kipe Pak Bu. Ya kode itu leselero sumpajal 5 watuta tak dua. Masih ada jalan diberikan oleh Rasulullah, masih ada jalan lain. Agero Pak Bu, pasukero sumpajal sunnata. Kegero sumpajal sunnah rawatib. Sunnah rawatib muakkad, angkato sunnah rawatib gairu muakkadun. Tegene yero apa rakanna yolona loroe. Dua rakanna mundrinna loroe. Warak'atani ba'da zuhri. Warak'atani ba'dal maghribi. Dua rakanna mundrinna maghribi. Warak'atani ba'dal isya'i. Dua rakanna mundrinna isya'i. Warak'atani qabla subuhi. Dua rakanna yolona subuhe. Warak'atani qabla al maghribi. Dua rakanna yolona maghribi sunnah biasa. Sunnah biasa. Hanya sahabat yang melakukan. Ya. Tapi kalau melaksanakan silakan. Ya kok komayewa puang. Kupure batte ko magharibi angka sembaja sunnah. Angka puang. Angka di? Ya. Dua rakanna yolona isai sunnah biasa to. Apa rakanna yolona asarae sunnah biasa to. Dua rakanna mundrinna sarai pasumpaja salah. Pasumpaja salah parigaga. Biasa tuh angkat masumpaja sunnah kupur ya sara. Ternyata napan na lepa masige masumpajang. Siapa rakannya mana rubu? Apa rakanna yolona loroe, dua rakanna mundrinna loroe, dua rakanna mundrinna magharibiye, dua rakanna mundrinna isai, dua rakanna yolona subuhe. Siapa? 12 rakanna. Ya ku itu penandungan Pak Bu, insyaallah sinin harus sumpaja para luta ya masalahnya wadi menjadi patempele, menjadi penambal, menjadi penyempurna. Kegana kami nama watang ijama Bu. Kegana Bu kami nama watang ijami rusunnae. Sunnaga kami nama watang. Apa nama jawab mawatang ijama Pak Bu matan reto tu angkana. Padompenge mawata zaman lalu basi matan reto gajinna. Sumpahnya sunnahna subuh kami nama watang. Tapi janjina Nabi ta raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakanna yolona sumpahnya subuh Pak Bu makyangkai nania lino lolong isena. Insyaallah. Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakanna yolona sumpahnya subuh Pak makyangkai nania lino lolong isena. Aga gari kami nama kiangka ukolino menuru ini.
Tafauni. Janda. Dua mirakan nakala itu. Iro pada tasafaya soani. Gaba ratu sap dua mirakan Makiangkinannya di nolongi sena. Maka to si peko para luestas. Subuhe pa bu dua rakan na koma berejama ke koma sige pa pada ilaona nasa nabita koma sumpaja ko siwanni. Kasih bicarain rekan lah. Siwanni. Jadi insya Allah Pak Bu ya pada usaha ini Pak. Tasamai kada tua taruh ki Pak. Cenampak mita wetu Pak. Apalagi matoto memang napai. Ya ko matoa ni tawe Pak, annan ni pulau na tong umuru ta Pak Bu ai, saya di mani tata jang itu mate mani. Dai ko pabitau ki Pak. Nasabana bita makada likulli syai'in hasadu wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Tungka-tungka sinina sewa-sewa angka mana waktuna nai sangking, angka mana waktuna nai tabang, angka mana waktuna nai ngala. Waktu tabangan na umma aku nasa nabita baina sittin wa sab'in. 60 na lau 70. Jadi ro 50 asera tahun 12 ulang 20 ruas sona. Dua ngaso mani. Pak. Tapi apalagi ero pensiunnya Pak, tapi ero pensiunnya Pak, sadia ni mate. Dia ku pibitau ki Pak. Tasame kada bahaya rusa se na pabitau ki. Dia ku pabitau ki Pak, naya mito na pensiun ka ki pamarenta pade na taulay. Iya Pak, dia na mita ku pensiun 50 ni talu ai saya mani. Itu tahu mani. Itu tahu mani. Alena Pak kepala kuah malolomong Pak. Dua mau panah tajang. Matoa mati. Idi matoa set di mani mati mani. Pada namun ki makadili sugi malolo Pak. Makadai Allah Taala Pak wa man nu'ammirhu nunakkisu fil halqi afala ya'qilun. Ya ku palampei umuruna set dia rupa tahu kukurang itu papenya makul lorialena. Tapi Pak. Na kurang mana itu nyamange Pak. Na pandre ki anak ta coto na sanga samurat Kak. Apa? Melo ki pangoto na sa mabok ka. Melo ki nabawa umrah na sa imitao ka makapala. Na nga Pak. Tinro na lagi to matuay Pak, manasa kada tinro na kami nang manyamang. De tinro na to kami nang manyamang Pak Bu. Onro nyaman na te ko matinro Pak, namo ya ledoi de to na me malay. Onro nyaman na to tinro Pak. Jadi ako matoa ni tawe Pak Bu, makurang itu tinrona, dia na mega tinrona Pak. Nasababa Pak, pongala tala pawi. Kukurangi ni papenya makul lorialena. Dia na mega tinrona itegare kong kaneneta, ya ko bulan ramalangi, na PTT 2 itu hari ini dapurange. Dia baja bajan nene na PTT 2 nasa. Teh ni jabuta matakuna. Teh ni buta matana. Batuan na gero. Na ringi fa Allah Subhanahu wa taala kesempatan makasiwian pasuku iro sumpaja tangawaninna. Jadi kupure di jama para luwe Pak, jama si rusunnae, pure rusunnae jama si rusumpaya tangaban nie Pak. Nasangi te sumpaya ngasa naro kome tahajud di. Ah iya mega masalah pahang. Nasangi ro tahajud makadae tete sedipi tete 2 pi. Padahal ro tahajud Pak Bu, watunna pura masumpajang ngisa, nadapi tawe matu bakko subui. Jadi matu bue, kopura ki mamaulu, namelo ki masumpaya tahajud naki kolatu ki bolata. Apalagi kupuran na kimatindro. Kada yana na masumpah jaga ka kitu mah kada tahajud kana. Na deto pura matindro mah nasa pura ka matindro ko masigi waktu na maceramo stas Deto ka matindro. Aga yang Cina pong Allah Ta'ala Babu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ata rabbuka maqaman mahmuda. Nai tau moto masumpah jam maringarang arifuan dari tanggabannya na suju maka di Allah Ta'ala maqaman mahmuda warengi onrong asurimun di kami nama tandre Babu insyaallah. Jadi Bu ya pada sadia ni matu tudai papa anak Bu apa itu bapak Pak Bu maraji tindrona nasaba poso ya apalagi waktu sangkingangi apalagi waktu agalungangi puru ikasih boleh masapa orang parang.
Jadi kota nia ini boy kananangnya lena bapak laba itu dia itu sumpah tangaban ni. Tatudai. Tatudai mau tomat tahaju. Nasa Ustaz Lukman Hasim nasa. Tapi aku mau tudai manya-manya ko. Apa biasa ko lengi tuda, lengi moto. Yang matu itu. Siaga ni gana to mendre ko babu itu lero na pano kada uswatun hasana. Betul na uswatun hasana, aciori ro nabita, tapi de tulle maciori babu. Pura de tulle maciori sori. Nabita babu sumpah jatanga bandinna bawa babu apa janna 5 janna kadang nala anna janna. Tepa. Angka kok biasa sumpah tahajud. Talujah. Apa janna 5 janna. Malah nala bita anna janna. Tepa. Rasa dia pagagok kowe. Ya, tapi nasa guru Kiai Haji Sanusi Baco almarhum, ia sangnya uswatun hasanah. Ia ko apa ijanna nabita 5 ijanna anna janna tala idi apa manne sumpah tangaban nita apa manne 5 manne 6 manne itu sudah uswatun hasanah. Kada dite papadai nabita papadai sorry ces. Nabita pa ko supaya tangaban ni pak boro via jena na paruku. Tole papadai. Angka mo ka pak boro aja no kana kana miremati. Boro via jena. Karena miremati. Benena nabita pa Siti Aisyah, motor di tangabannya tetese dinai telakain na sawai. Masumpah jam mobi. Matindro si pema nadapi tete 2 motor si celengi lakain na sawai matindro masumpah jam mobi. Nadapi tete talo masumpah jam mobi. Sekali madepe Aisyah lolo lakain na nakutane o kadai suron Allah Taala. Agamu pe ditapas sumpah jangan. Naidi na tau de gaga dosa ta ijami kita masuruga. Tapi akan nasa nabita, afala uhibbu an akuna abadan syakura. De kamu mario ko nareki pong Allah Subhanahu wa taala asang pangka abadan syakura ata maca syukuru ripuanna. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melo ni sijang puang. Tempat bebi puang. Ya. Marangan na jauh. Maring kalingi gacau pacar ramai gacau. Sebelum nalele kalau berikutnya Pak Bu, para loni mai Pak Bu nayala sara muru sero sumpah jatah. Sebelumna nakka kita wetama masigi isumpah jangi pada urus ya leta lo masigi mas sumpah jang. Apa mega to tau ita? Ya apa namanya lo masigi bulle pi. Ya sakaya kadai. Tei melo umbawa itu tahu nasa melo masigi ustaz. Karena kemana kita tama masigi nasa melo sumpah jangi ustaz. Adaka dito ka nama cai. Kale main nama cai sasa. Na watun na magala di na melo masigi. Manang kamati manin melo masigi. Na ciri maki. Ang kalalo topo wipa makare iya ustaz de matule lo masigi selama o komo pamunrin na puimang de lo masigi. Kada katega poko palo melo masigi sa o pa yolo na puimang. Oh mati fi na pa melo masigi. Mati fi. Ang kato biasa lo masigi ya keru songkona kepa bajunna. Kara ko imagi modele mo pade itu sele surang na sahay. Cai ini je nawang kalau masih ye. Bah, kada kacai anga je itu nasa. Makna je, kada kamanga si makna sai. Yan nalalo ni rotomato matekeng yo kalau mulai manno ko ni engkarohi tomato matekeng lo masih ye. Iko tu galak na tutu mo jok kalau masih de lo masih ye matega mako. Oh nape lo masih ye, maca itu kami na lo masih ye nali songko maridina. Ke pato pakan cip bajunna. Kada ka aga pale pangka mi ko bolai. Na iko to selaku kepala rumah tangga si tinajan na iko mi murus itu bene mo anak mo lo masigi na sama pari ustaz kada kaga pari na sanya ustaz ko bolay dega kasi angka aku kosong-kosong mak kada kani ka pale 01 na sama na mak na jago wajah manuko jadi panameki Pak Bue Bapak Ibu anak ta bija-bija ta
Masumpah jalemani ko masige pa bu nasa seno dingem set siage gana matu to sori mondri pa bu raji masumpah raji mapuasa haji raji masidaka tapi na iya kia bija-bijan na de na urus isumpah jan na de na urus yang ngajian na sabai na de na sumpah jang de na wadi taman araki ro na nai ko de na sibawa indo na sibambo na pa bu bija-bijat ta pa bu pada cing yana kada nabi ta pa bu pak guru meman ni anakmu sebelum na jaji. Jadi deh pana jaji nana ipa guru memang nih. Maka dia tahu pe cara nih pak guru ko deh pana jaji. Batuan na nabi tayro sinin nairo poleata wasele tatapan reng bija-bijatta aja lalo na angka anu masalah anu subahat anu deh nama nasa. Nasabaya ko itu menjadi tahu matu yaitu ya naturali warajinna ipa guru nanae. Termasuk alena ibu iya ko angkel li supole to masaray na bawa cangko na subuku komelo itandre pa makuta na wade cekki kada te ko pole mala ye kada pole to masaray na remo ko ka kebetulan lagi maboko na kumala maboko na mala korwane mapahap pa tapi korwane de na mapahang ay de na makutana kada boy makan na cedi muala rasa pa je. Jadi Pak, iya na nasa nabi tapai Pak guru memangnya namu sebelum na jaji. Pak guru iya. Bija-bijata. Berikutnya Pak Bu. Terakhir nih kapan ya? Ya komadece ni sumpah jatta Pak Bu, para lutta madece to ni sumpah jat sunnah ta Pak Bu, pura ni tapi go 5 waktu tapi go to ni sunnahna, mau to ni mas sumpah jat tangaban ni matu insyaallah, kotulle jame itu surugan na tonroi kotulle pasalame aleta iya sedie pasalang. Tegena iro Pak Bu, hubungan taluri padat tarupa tau. Baik. Pasumpajang, tapi lagi napi go kupuri mas sumpajang. Ya nalo galungin naleja si pito galun na tau ya nangka pala okor na palelelele si cede pasumpah jangi berarti ko pari ro pabu de panololongi sumpah janna ya nasa tomatori loy pa iya ko de mulolongi si na sumpah jangi pajeni mas sumpah jang bah maka darwa minasa ngutu mupusulin romu kada kagi si ni sumpah jangi nasa ajaban ni podakko wah ta patukan ni podakki iya lolongan ya Pak, 2 misal na sumpah jange. Nomor sidi Pak, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya sumpah jange Pak, ya kuna pigau itau tongat-tongan ni sumpah aja Pak. Pasti mabele poleria nu majae. Tulinale manyamange Pak. Tuliale manyamange Pak. Ne nang katoma susah tuli manyamak ki. Nasabayero susah Pak, ko mote watak kaleta. Iro nyamange ko mote watak kaleta. Namo na aso-aso tay manu bangko na yanu jambang ari pangka-pangkata ko yale manyamange pa amala to. Amala itu Pak, maka dan minta khairun nas amfaulin nas. Si kanja-kanja na tahu angkai gunana lori padan na rupa tahu. Na pura tu tabisay tay manu na tahu Oh ya gato tahu Pak mo bali bolay way. Yan anak kana nabita. Ya komelo ko musengi kanja na se di rupa tahu kutane bali bolana. Nasaba apa? Bali bolana minewa siya landreng apa? Iye na hesed di waktu fabu naturatudan nabita si bawa alena panggulutta Anas bin Malik nalalo iro tomatewe ilalan na masige melo isumpa jangi. Aga nasa nabita waktu nalalo masih lona nabita maka de nabita waqal wajabat waji pastiwi. Dek namita pura sumpah jangi fabu angka si tomate sed di menyusul. Maka dasi Nabi tahu lalu rino kare wakal wajaban waji pasti Umar bin Khattab sahabat Rasulullah hadere irwatue nakutane Nabi tamakade surun Allah Taala 2 tomati sumpah jangi lalu mana ngokolota si rupa mi popota yemana miro kada wajib pasti nabali Nabi tamakade mapamule roto pertama nangi ipamajo koyolo kumelo sumpah jangi sinin nairo te makai loko yoloku untuk sumpah jangi de gaga lain na pausa ngadin na kanja na mamasak-masak we mate kasi alena tomato tahu pa kasi wasana we mate kasi yero to si mate si bang mabere jamo ko masigi we mate kasi alena to si matabang ko masigi
Wih mate kasih alina pu imang. Angke pu imang. Mesti ku hormatu Pak Bu. Wih mate alina ustaz sih. Wih tahu panyaman nah. Waktu na tu kasih dega susah. Nyama paga tahu. Ina nasa nabi te wa antum syuhada Allahu fid dunya wal ar. Iko mana sabinda makadela puto mati to liwa kanjana. Waji ina patama pong Allah Ta'ala suruga pamasina. Pak. Bayangkan Pak. Tapi jenazah yang kedua. Maka datang Nabi tawakal wajabat. Maka dia Umar bin Khattab, apa kabatuan na iroi suruh Allah Ta'ala. Na sama pamula yakka itu tomatelor yaloki sumpajangi. Yumungkan yok kocoron-coro masih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demo nagaga to mas senyawani mana sa mati nito jago malam ini sunga na manue aman nak itu de ni gaga si mata roci ako kampunge mati to liwa iseke aji to pa maseke to pa nadukpa ni ero. Ya nakada Nabi tahu antum syuhada Allahu fid dunya wal ar. Iko mana sabina makadela puto mati toli wajana sifana wattunna tuo. Waji ina patama fa Allah Subhanahu wa taala ris neraka pacallanna. Ini hadisnya sahih Pak. Batuanna apa Pak Bu? Ya kupure jama sumpah jange. Pakanja kini si wolompolot tapadat tarupa tahu. Ya natan ronit wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min nasa nabita deni Allah de nama tappa se di rupa tahu deni Allah de nama tappa se ketallu no langi nabita macella tapana pawi maka di sahabat ini kana itu itan rotan suruh Allah Ta'ala aga nasa nabita khantiur rahim wajarusu bali bola liwa aja nasifana lo bali bolana nan nia bali bola na puji si mata si salah-salai. Jadi insyaallah Pak Bu ya ko hikmah muli emelo ta'ala matu ye yang kedua ya ko pada li suki bolata matu ya ko deta si coba di bolata leppan ni ko gar due malli gol lali mali tere tabawangi de nama cai itu pada we selesura eta tanah si pakua de palega malah kade nabi ta Pak Bu nai tau sialang de nasi sumon naliwang itan lungas soe sinin na pakkasiwian na de na palatu fang Allah Subhanahu wa taala palanna moy aji moy pasumpaja moy aga Pak Pak jadi kong kabali walata pura tapat diiketin na koli sugi matu malini gola tambah susu 2 kaleng kada pamulai soe pajani de palega gunana apa gato gunata lo mamaulu siage gana salawat masalawat tapi dia tutup aja padiki atin na bali bolata apalagi bali bolata tete kasih maparri de napa aja manu igoreng manu ipasere angka kasih bali bola ya nasa wangi pando nasa bali bole je itu na goreng manu tapi ko bali bola mapahang ari ya agama Pak pasti makari nasang aja memandre jolo na nasa main itu mandre Pak nasa tajangi bali bolai nasalla jero bali bolata umma na nabi tayero de nawadin nander gore manuna ko de na bawaki taranya anak tajang ni palembo ada pitete ruana celeng de pajiga gamboe na tumaliwasan na tete aserat celeng yo ko jandele nasang mate ni lampun nambo mati ni lampun na iya nanasan nabi ta Pak Bu ya kuman nasunasu ko pamegay wa ina to na Pak wa ina to na ya ko deta milo maringise na wa ina na pauwangi makara sabara ki nanre choki se na nasabaga Pak Bu bali bolata Pak Bu nasa nabi ta Pak Bu nai tau mate nasa nabi ta nai tau mate apa bali bola na sabi maka deto liwa kanjane to matewe nasa nabi ta ijami kita masuruga Pak hadisnya sahih Pak apa bali bola na mengakui maka daiye to matewe liwa kanjana kiri kanan depan belakang ya kena topen mengakui nasa nabi ta ijami kita masuruga
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enroga je mai fa nasiriati makaiga. Mau bali bola na marante lopo tapa makada tanda aja ulah wangero callo mi. Sempro tammi. Maka mana ke sempro ina tanya toy ko sempro. No rusuk mana Pak? Malio to bali bola na ko melo kina manyamang alito ki di salang. Salangnya ali ko malio to bali bolata. Mulai ga salangnya ustaz ya ko te to na macare pagat tangi salang ini bisai. Aga to nyaman na ko me kilo betingnya. Lo ki mai? Aliana kasih tuli pacing yo tero ko angke macare pa andre ki mai. Musti ko ero pabu de na wadin nalu ki. Mala ko de to macio ko loy pasai kada we lapto kasih alene tunut tabali apa mandi ko bali lopo bali bolu lopo je tu alengi kasih tahu pasti kanjanir. Amali tahu motor mali ki di helm. Apa boy? Mali ki helm. Meli age helm yo sai. Ya ko loy mati ro bali bolata kono liki. Kada melo kaje loy tapi dega helm kada engkaje helm purawal dia. Na pamali mo motor tu mali to na heleng kada kamu gande ki matu. Gatan namanya apa Pak buto? Mai gari tanah. Ya ko pada ndore kadangnya Pak bu ya kampot tai kampung aga sanai. Talang. Nah, maka di Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura ya kuang kaset di kampung nama tappalu Allah Subhanahu wa taala nasipaka masing-masing la patahna alaihim barakatin minas samai wal ar na paturungi barakah na pong Allah taala pole langi na fendre barakah na pole tanai na pacawe iron mabilai patanja ka sedih-sedih ta fabu ya susah na saba tati ina tawe melomana na kakang tati tatone di kakang apa ya tu ko kati na toy loy kakapabu madara-dara itu dek tarasai Tati tatona nasa padang kade cet tayina nasa nabi tapabu makadai tahu kami nam makanja tuo kolino yero de nasi mata paja sappa iro kekuranganna sehingga de nagaga watunna sampai kekuranganna padan nasa lesuranna ale tak na tahu urusu na padang kaja tatu iya ko pada leta ni pade ciengi aman ni itu anu nami tahu tulis apa kekurangan dapat tulis apa tambah masusah. Tapi kepada kekurangan tak siapa nih pada cengi wainya apa? Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari hikmah Maulid ini sama dalam pan ini setengah dan 10 nomor sidi pada lo ni iru susumpa jabire jamata insyaallah abiangi sarata pabu na pada tolo sampai rio na Allah Subhanahu wa taala na sa itu pabu tania makade tenaga lolong wasele tapi na yakia pabu makadai pong Allah taala makadai pong Allah Subhanahu wa taala pabu Nai to makanja tapak naluria nasa pang Allah Subhanahu walanya sa ginaginang nania upasutoi poleri persoalan na irilan na yatungan na yang kedua Fabu pada lo ni mai Fabu na yala sara ni pakanja kia si sumpungan ta insyaallah apalagi oke alhamdulillah masyaallah ega na ibu-ibu ya pada lokasi bawe ranuna lo ko masih kita na sabe itu Pak ya nama sedi mo kipada ya insyaallah malo teng kulinota insyaallah sininna jama-jama linutan lagi pong Allah Subhanahu wa taala kalau muang tanah Subhanahu wa taala mana pamati kimatu dalam keadaan husnul khatimah yang tentunya kita mengharap syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu mohonlah dimaafkan kalau ada yang saya sampaikan tidak sesuai dengan paham Ibu tanyakanlah kepada yang ahlinya sehingga Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya yang benar dan pas lebih dan kurangnya nun wala kalanya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.